Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Stiže nam leto, stižu nam majičice na vrtele, bez vrtela, tako da sam mislila da je pravo vreme da uradimo neki trening za ruke. Šta mislite? Krećemo. Ovom vežbom pogađamo ramena, najviše prednje, pa onda i srednje. I to će biti super za majčice bez vratela ili topiće. Tako da krećemo. Stopala su čvrsto na podu, kor je aktiviran, telo je pod kontrolom, a kičma prava. Laktovi su blago uvučeni ka unutra kako bismo izbjegli povrede. Bučice su uvek iznad ramena. Pri pokretu gore težimo pravoj liniji iz profila. U gornjem položaju ne zaključavamo laktove, a gore je izdah dok savladavamo teret. Prelazimo na super set dve vežbe i ovim vežbama pogađamo srednje rame koje nam daje lep i oblikovan izgled ramena i na vežbu za triceps koji zateže onaj deo ruke koji obično prilično visi. Kod ove vežbe važi isto kao i za prvu, s tim što ćemo bučice odmicati od sredine tela. Laktovi su blago savijeni i podižemo ih gore. Bučice ne treba prelaziti previše visinu ramena. Što se tiče druge vežbe, spuštamo ploču tako da osetimo i stezanje mišića, a zatim njihovom snagom podižemo gore. Laktovi ne smeju biti zaključani u gornjem položaju da bismo izbjegli povrede, jel? Ne zaboravite da dišete, izdah je gore. Sljedećom vežbom pogađamo biceps koji će doprineti ženstvenom i zategnutom obliku ruke. Laktovi su uz telo, bučice držimo čvrsto. Obratite pažnju na ručne zglobove, ne savijamo ih, već stoje fiksirani tokom cijelog izvođenja. I izdah je gde? Gore. I ovom vežbom pogađamo triceps jer, hoćemo da pokažemo te ruke, ne? Dobro, idemo. Ova vežba mi se posebno sviđa jer je jako lepo pogađa mišić i konstantno se osjeća tenzija. Uhvatit ćemo gumu šakom na gore, a zatim fiksiranog ručnog zgloba odvodimo gumu iza. I ovdje je mišić pod najvećim opterećenjem. Pitanje dana. Koja vam je omiljena vežba za ruke? Baš me zanima. Ok, ljudi, to je to za danas. Nadam se da ste uživali, nadam se da ćete raditi ove vežbe jer stiže leto, kao što rekao. Vidimo se sljedećeg puta i do tad, ćao!